Tinende kuina wirigiro kia kariba kuma Gembe Central mno barabara ntererete na stima nyume mubunge dan kile kurwa mirawekirwa kwa stima nturene mwanya mwena ntere kuchidirete nende kirigara kuguneka na stima ine ntere chia makokia ni kia indamba materine na inginende ideri ya kwena kontuko. Nyuma ya gwetere gitarira ja bari mundune na ndi ntura inyingi gishoneke obunge kia Gembe Central ni kinyiri stima na inge igakinyirwa bone kumana na brand jo makingi nkunju na transformer irirete tuwe imubunge wa gishoki ndani kiri wa karidho ale bitomete toya nonto wa mendelo ya mheshimiwa ndani kile na toyete kurare toere tunainya sana tukiwa no tuta non tutto kwamberia kona mathithio yawe yara mendelo yawe yara atureterete rwari atutora twa katwete tukaizwe njwire twaiza sokeke kana lare ina twata kwezwe njwire aya ana beto kendene kizomo batu turora tutatu ntandekera stima iji kombithia kalima untune mwanya ya kimoturire na kuringa na bisa wa CDF wegi mantu ya stima gishoneke Jerovano Mwangi aliuga murandi jo ingogi ya mubunge ndani kiri na tiangava na mutumanto ithinkia ndegwe kaithe kirathiri na gukimenyekana gatio iciere njau inda olela semitamro ndona account ya excellence the governor hapo sete ati noreta ikingi stima amako na ibadu to aretera kulogira mubunge yetu ndani kile na yana trela ya tore ikingi amako na yetu rabingi byo kona tukinyete rware lakini akola kaidamba muntu nari tangoyekera tukumenya abatire kurita mubunge yetu kumeima ndo age ya stima na nanjirite ngoyeke no mwita mzuri gavana yetu no emanto age ya kuinja roe na asumi kuinjira ndo yetu roe kwebo akola kaidamba kwina thine roe we na mana itiro anda ro nje akongolo nje mwane kanjirera kwina thine roe na njira ndo yetu ithima bibi nje bone kwa kunyira roe manto asima yoburu kabisa Gembe Central natire mheshimiwa ndani kile uro turete vitu kuona kana tanto vetu bugua manto ya stima ya national government na rera mheshimiwa kile ambiririe manto ya kulobe stima iyi twethinge ginya atarite that means ate baikuya akiya kuwa manto ya stima no lobite whereas the whole world ni kuona ora ambiririe kulobe manto ya stima ni mheshimiwa kile mutumanto ithingia batu tukura thina eroi MP to to mwendra na to mumankira na itutamu otreta stima nawe ngamaneto uturiyo mena nya tugundi toi Dennis Mugendi, Wero TV, Gembe Central, County ya Meru.